thlir tu le ngai thatu zong zong te in sawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun tuma chuan corruption chungchang kan khel ho do nanga corruption ti chu sap tong ani maya mizo tong chuan EIRUK na ti khan afom kim bero me Christian sa za tia in chal terama ko khan ngai sang em kan social ngam hau lo na rama tin ram shroi tu pathian minglama pathian le kan ram tan tia min shroi tu terama hian alar vet hle maya kan tu le fa te kan somtir se lang ti hlawam khopin corruption hi hluarin tongkam tlang lon taka kan lamang zui le nga la tongkam tlang lon taka kan lamang zui le nga la nia ole engpo ni se kan rama hian midik mithiam tak tak kan nga ani ho hi an hlu em mai ani chu mi te thujiak chu kan ngai tha photo a mi pui lam point in ngai hlu hle ti kan ria alomam kan ti hle ani tun chuma po hian corruption kan hotak takem mizo mi pui kan doi zep wang ani lom ni tin thanem ngai le tang takin puthang te thom te chuan aron ziak le ta chu kan ngai thamop mop mai don ani ole tuna ilo ngai thang pakhatna politics huanga mit kan siai aron tia angai nom done ingai thatiang politics chungchanga hian kan standard hi aniam ema corruption case nei dan ma in lan ngai khopa ming cheto te po mi pui te hian mu sit chu soilo anin tharun na tur khopian an laka kan chengai lo ram shroi tu tura kan than te hian sum an man dik lo miau chuan an mi mal hlok na tur chau an ngai tuwa mi pui ta na hlok tur an hre chang to lo ma se kan than tlin non fo hian iti tha tinon ro kan tina ani ringot sual na hi za pui tur ania ma se mizorama chuan corruption nei te hi kan vachoi moi zo ke moti mai tur ani khotlang le ko san thila shroi tu din muna kanada tlathian an thil ti sul kha a normal vere nge moti mai thei ani mana mizo nam kha chu za na wanga thingam nam kan nia voina ero chuan kan maya chilan chak chung point a thona sum kan don phot chuan kan nui ver thei to ani hi corruption case nei kota in lan ngai mi puite ta na ruwa man sum e rutu hi kan ma an loin lana kan lo bo huama kan MDC mo MLA ani miau chuan an bol hlona kha kan mu mai to thin he mul phona bo to moral dike hi kan ram chhiana bulpui ber ani in thandona sum kan dila kan donga kan thang non le a chuta ram awa han chem kan ti le nu no mi bum mang le ru ani ti hrenga kan thang non on ani chuan kan hruai tu te kha an ni lo keima ani thang tu te hi kan a ani case nei kan than tlin non voi khatna kha chu hriat lo wang ani theye ma se kan than non voi ni na ero chu sual kan thurol pui wang ani ole kan lo potchat ve lo kanga hei puthang te hi thane mangai hle maya nie kan ram hruai tu te hi case nei to an kat nuk maya chuti mek lai chuan keini mi pui te hian corruption hi kan lo horeng lo maya kan ngai sang zoma eman chu ti turin kan omani achan chu case nei ti hriat reng unau te poisa lo kol ru te speaker le minister hlui case nei te LNDC lamani se convict thiam lo chantir ti te CADC lama te home minister hlui lo ni to te CM hlui hial lo ni to te MLA te MDC lama te po corruption awanga case nei a then phei chu thiam lo chantir hial to te an kat nuk mai ni hei hi in oil lo ni chuan Google lama lo enve ula in shevek mayang an bing lisa puan mia te po acha kom hlea a figure ang thap han chiar chu te po ka chak hle amai ro chu tun truma chuan kan tar lang lo mayanga tar chuan rem chang te au mani ro chuan kan tar chuak hre lo ani ti kha in lo hredon ania pani na endong social boycott kan ngam lo danin na hrem thei lo emo dan laka an hime mo ani po in khotlang hian hrem na kan pe thei man lai kan pi le pu te huna kha chuan thil ti sual chu khotlang in an endong ngam thin zal thak top khoka an ngaya khuwa te po an chua san pha hial thin ani kha society in apom thiam miawa kan khotlang hian corruption case nei te hi enga ma kan ngai lowa kan la lian pui so ni chuan corruption hi abodon lo an sum nei chan le an ho sak dan hi
thi thai ngam tur ania an thil ti sol wang hian anin thasung tur ani ringot ma se kan hlawem ni nge ni an sum kan du ve wangin kan zui zok tiani a thathin khop mai thak mai na comment vak ngai lovin a chiang chho viau zele pathum na ko san le tlom ngai pol huanga kan tharau nun le khotlang nun kai shroi tu pol te hi kanin en let a hun tak zet ko san le oi me ang chi pol lian tak te hi kan auring thin khop mai ma se kan target hi thuron suggestion pek ringot nge an thil ti awanga ma kan lak tak na ko san committee le tlom ngai pol shroi tu zinga corruption kai noi nei kan da tlat ani chuan kan au hla hi a thlon mai ani ang pepara thu chua chau ni lovin ataka corruption case nei le mipui te min bum tu te chu kan pom lo chu ti thei khopa kan fei angai khotlang chiat ni that nia le ko san hmuna VIP ang main kan la chei bola an EIRUK sum tlem te tholom le donation atana an ron vom lu hlek chuan kan chip maka an sual na kan lia sak le si corruption case nei kan choi moi hian EIRU ro in EIRUK nem pole kan za zolang cheu tin kan hruai tu te hi thlamon na kan pe zo kani palina kan mahun le kan fa te ma khwa a voina corruption case nei kan thlang non le ni chuan kan fa te hena thu cha pakhat kan hu chia ti na ani chu thu cha chu ruk le diklo taka sumla khi apoilo inei nem chuan mipui nan za thawang che ti hi Mizoram hi ram dik le thiang hlim ni tur chuan kan vote hi kan sal tur ani lo I vote sal khan I ma khwa I sal tel ani corruption case nei chu eng party poni se kan ia yangai khotlang hian anin thlasun na tur khopin kan en sangam tur ani ram siam thatur hian shroi tu tha kan mamawh shroi tu tha nei tur ro chuan mipui fing le dik kan ni ma satur ani kan ram shroi tu te hi kan mi zia tar lang tu an nia kan du lo chu kan hor ngam tur ani corruption hotak tak tur chuan ati tu te hi kan en dong ngam a hun tak zet to ani danin a hrem theilo ani point khotlang hian kan chen na khovela hian iti chep ngamang u aruka sum an lak chhuak kha ifa school kal na tur le inu le pa in en ti na tur sumani ti hriala email malaka khan engwangin nge ilanui sang reng zoram mi puite u heng mi te hi za ngai san na chan tur kan nei lova niam taka kan da ahunta midik lote kan ram budget tam tak ti chingpen tu te hi kan mu sita shem an ni theinan te po kan in thurwal ahun to zo kani kan tu le fa te selen na tur thang thar chuan lo om zel tur thlenga kan ram le nam future tur hi ngun taka kan ngai tu ahun to tak zetani midik lo le EIRU te zero to hero kan da chung chuan kan nam hian boral na kong azo me kani ti hi thui taka kan ngai thu thiam ahun to kan ram in to del hlawa an mani tang ma chau hai tu te hian are thei te lu chunga vai vut tak ngial po an ita mana changa in to del rama min hruai thleng thei reng tu ten duam taka lalna le ro rel na chuwa hun an man hi I phal to lul lowang u tin kan comment velok du ani ole ilo ngai thak chun zom leang a thui don lu tuk du tok don te ang atia ala thui lowa angai nom em zok sia a poi hle mai ngai thang Mizoram hi kan latlem ema kanin mel hriat ton vek chu kan doi zep na rem changa kan mangem ni ain thlasung ve de wang tin I be sem ni be sei su ain thlasun na tur khopin society in kan mai za lowa kan mu sit lo miau chuan za na ani don lo corruption hi ram hruai tu te ti chau ani lo hruai tu te laka sum be seya an EIRUK na wanga case nei te za lo khopa ril ru noi nung nei mipui te hi corruption trouble dik tak chu kan ni kan ram siam thatur hian hruai tu thar kan mamawh lo mipui thar kan mamawh zo kani rukru I thangani chuan nangma kha rukru ini ve ti na ani mai ien dong ngam lo ani chuan iram chiat na hian iming achuang ve reng ani ole khati zong khania angai nom tak zetani puthang te thom te chunga thinlung le ti tak zetin lom thu ka soimol molani ole adot le tan chuan EIRUK na huaisen taka dongam na ti thu pui manga zawatlaw bonel kabin joint secretary media and publicity ina aron post ngai nom tak le bengwar thak zet mai hi kan ngai thla ho le don ani ilo ngai thanga lang
kan sarkar shon mek hian kan ramin achiat pui ber pakhata mipui nol pui point kan hriat EIRUK na hi ataka do antum hle maya hetiang taka EIRUK na langsara dongam hi sarkar kal to kan lamu arinom chi alo sarkar na an la chel velo wang ti te po a olang heti mek la hian laklu an nia tanga kumni aliam nu po hian EIRUK na awanga puna tur an la om lo zela hei hi khong takin keng zel se adu om hle mai kan ram mo chu corruption laka film sarkar le ram hruai tu ani mai mason na chu akal em mang atiani ni edik chia corruption laka kan ram hruai tu te an film na chuan mason na te zong ama ai sarkar masa te aya chakin akal don tho thawani chu mipui te po hian iringa mangu pakhatna CBI na general consent pek atia state sarkar mo thil ti thei deuh te inrol phak hau lo na Central Bureau of Investigation CBI ten kan state a EIRUK na an chui hun hi kan nga hlel ber pakhat ani laklu kan ni atanga ni somni pariat thlasom pani sang ni somni pathum khan CBI na general consent kan pe nga la thu boi chui tu ten CBI kota hlan an dile prosecution sanction an dile piang kan phal sak zela tu ma kan hum ve don lawani Chief Minister pulal do ma chuan sang ni somni panga Independence Day ya athu soya asoi ani pudwa chuan thu boi chui tu ten CBI kota hlan an dile prosecution sanction an dile piang kan phal sak zela tu ma kan hum ve don lawani ti in kum sang ni somni panga Independence Day ya alo soi to ti na ani sarkar lai puin BNS sang ni somni pali dan thar an siam awangin CBI hi general consent pek non le angai ta a hei po hi khotlai lovin ni somni pasari June sang ni somni pali khan Mizoram sarkar chuan CBI nena general consent ape thar le ta a official gazette 1 July sang ni somni pali khan chu anga lani tin July nili sang ni somni pali khan DIPR Mizoram thu chua ta lan ani bok aro pui khop mai panina CBI chu case pek an ni rengem atileta tun sarkar hun chunga CBI ten Mizorama case an chuilang sar deuh te tar lang ila mimal mingero ziak lang lo mayang atia pakhatna National Rural Health Mission NRHM summan diklo case kumsang ni somni pathum khan special judge Aizol chuan ahun laya mission director NRHM le ahun laya executive engineer PWD te chu chengnoi somni pakwa point pali pariat man diklo wangin an rem hei hi zeltang tura rem anni CBI hian Mizoram sarkar ngen na angin kumsang ni sompali khan hekhesi an lo ziak lutani panina sarkar musahuna lok ayok ta lamin CBI chuitura alo ti to CBI kuta pek tak silo anuayami te hi tun sarkara CBI chuitiran ni aviation wing GAD summan diklo chungchang longtlai bypass road siam na tura summan diklo chungchang Mizoram Rural Bank Sherchi branch sum EIRUK na chungchang heng te hi alang sar zolania CBI chuitura case oma sarkar ain hong ta reng bok CBI in an chuitur case om renga sarkar chu in hong takin omani tina ania ti chuan CBI te po hian hei case an lo chuinuala then khat pe chu zela hial tan tiran ni ti kha achiang ta hle mai general consent pek lo chungchanga ero in nial na le ngai dan inang lo om ta dewa hei hi chu state sarkar thu ani ta deuh po ani theye Right to Public Service Act 2025 service atia tun sarkar hian mipui ten sarkara an thil thlen te ti khotlai ani lo nan an tu thlen azirin achin fel hun chung tur bithlia thin chu thazoka chun zom ania chutianga hun bituk chunga chinfel tur subject songa pakhat ni thin chu za somlia ti pun ani pathumna lok ayok ta ek sang ni sompali lok ayok ta act sang ni sompali chu siam that ania deputy superintendent te inquiry officer le chief inquiry officer te chu inquiry wing thuam chaknan pek bel anni hetianga state sarkarin lok ayok ta athuam chakhi alomom tak zetani EIRUK na thila complaint tur kan nei chuan kan thelu na ber tur ania ani kutle ke agency chu SCB hi ania ani hian an thei phak ba ka om chu CBI lama an thlen le ang atiani lok ayok ta FIR lo thelu ta chu SCB ten an sui phak bak chin ani chuan
CBI nena an hlan chong le don tina ni chu palina SCB chuan enge an chui SCB hian kumsang ni somni pathum December tha sorkar lai puin aron ti top tak chaltlang thudur tlang ro puile sakor mui tuai tlang skywalk chu an chui meka akai noya hian asiam na thok tu JVNEIP New Delhi nei tu Satish Panthania chu September sang ni somni panga khan Mizoram man ani to nge project paniatana sumpek chuato hi chengnoi sangli zakwa somnga pathum point pakhat bial ani lain contractor panite JVNEIP New Delhi le civil na thok tu lusai engineers te don za chu ropo yatan chengnoi sang khajathum som pasari point pariat bial ania skywalk atan chengnoi zathum pani point pariat pakwa chau ani thung hei hi wanglai ni somni pakwa tlakwa sang ni somni panga chuak ani klipna hetianga ataka EIRUK na dongam hi anilom ni kan no em thin kha kan nam hian thil kan chutin kan chik viau lo ni te hian riat changa om CBI tele SCB te hian atakin na an thok mek ti te hi hrenon le zelang u kan mel malian ber chu EIRUK namol hi ani e lo phulo in le lo huan nei kan that nem zia te hi kan mu vek ome mason na tan EIRUK na ido zelang u ti in ZPM updates by MS Silo antiani ole khapti zong khania abeng war thak tak zetani eng poni se puzawat lau bonel kabin chunga thinlung takin lom thu ka soini klipna aron soyang hian puzawa hian thane mangai tak zeta EIRUK na hi ado tak zetani ti riata tin engdang zong ain EIRUK lo hi apoimo masani kanram shoi tu ten an EIRUK lo phot chuan kanram hian ma son emang ama saberatana poimo berchu corruption do hi ni atak taka do hi ni atilom lom ani ole khati zong khania clear tu le ngai thatu zong te khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo talan sakle clear turin ka som chewani like comment le share te share lama thane milo ngai pui zela wangin lom thu ka soya in share zara viewers te pon tha chau zela kalom tak zetani hei aya thane milo ngai le zual sak turin kangen mol chewani tin subscriber te po kan mamo bel zela khongai taka mina subscribe lo te point milo subscribe zel turin in chan puina karon ngen tak meu ani e